Hello guys, welcome back once again. Sop manu bhala signa hope kuri ase. Apni han ye title de or thumbnail de dikhai gina hanisna itu la opore olop kotha korbo. Sir CHINGWANG, the NDPP president of Nagaland, tai wokha de election campaign jadem de tai la speech de ENPO la kotha opore kotha kuri na thakise. ENPO khan itu demand kuri gina or election de involve Corona gulubi iku pawle no hoy type de tai kotha kuri thaka opore bishi controversy hoise. Inia gurigina itu karne KU khanbra taiga summon kurigina yate ahigina itu kotha kuro laibo gina taige matala updates ami angi dine tagise itu dindo aji tagise aji rakhina tai khan KU matigina taige action law is update kotha koise inia kotha kurigina yate tai la apologize later apology manghala later ami han opore screen de dikhai di ase bishi manu bra to jani na thakibo kulebi na jana manu khan garni moi olop short promo ni elaborate kuri di ase first sentence de paragraph de mohan sai jaishi bole do etu dikhio pari ase di KU khanbra resolution adopt kora eta thakise ki FNT ENP ula opore kunbi personal kotha etu opore kotha na ola lage olai shi bole action lobo koi na etu kotha eta date 30 of March 2024 de etu laga resolution adopt kora eta thakise etu ki chapai di gina etu la opore exercise kora nisna kondo sir etia mohan koi gina aha tai wokha de campaign de jadem de rally de itu ENPO FNT opore kotha kora opore itu the resolution de hisab na kora ekta at the same time bishi manu ENPO khan or especially yade KU khan Konyak union or entire public khan khushi na pa itu la situation de log paise itu kane tai apologize kuri ase itu to FNT ENPO laga itu kotha opore actually itu the campaign laga rally laga itu ke related na opore itu koi do beshi dangor taila side pro galti kurise igona taila mam manga second paragraph te mohan dikhiole pari ase aheguli dinde president NDPP president la naam de hobi alag alag individual aru niju bhavna kora nisna ENP or FNT la opore tai kotha na korbo aru Olta itado mam mangi ase sob manuge taila full heart pra itu karne to taiki map dibi guna mam manghala eta dikhule pari ase further I will in the taila base KU de man society ke contribute kora ekta hobo gina taila side pra itu apology later ekta ajila meeting de khatam hola later nisna hoy ase itado WhatsApp te alag alag jaga de itu circulate kori ase itu karne eniga itu la case to itu la kotha do enia end up kori ase de guna viewers kan opori itu updates ekta di ase. Thank you so much for watching. May God bless you all and see you in the next video.